No due Bichel padue me boro mwagalibario kipieраrio wi abichel nyati oringi Dennis chalo kiadmiti kaneno kene studio patie kena atie ki welo and welo ene giluoni honorable John Calvin Okoya la member me parliament Pichua East I district me Ketgum ye na me jolo honorable Okoya studio pa wan luo tine kama watika beriye kama watika biano but in life ki ye ati yo karama me joli la foin Apoyo amera apoyo jola studio me wan luo TV apoyo me miyo kara we ko bin onywak tam kachiel kwedu nya eno kai lo ni la point dong be makaro. Okay. Yeah. Well, for we meron kong wawinki body briefly. La dit honorable Koya tinga. Yeah, and Koya John Calvin mano pot pa bedo honorable. A bedo la point. A chako kwan mamega machalo grade 3 teacher. Atemo Padibe Primary Teachers College. Okay. Matio magali vecheli pier bungen. Kinge kanyo achiro ka kwano diploma omega Chambo University. Ma temo kwan me primary education. Ki kore achiro temo bachelor's in education general ki Uganda Christian University. Ki kore kanyo temo masters omega education planning and administration. Okay. Ki Uganda Christian University. Pogi kakanya kene kina mabero ka puony mabena wote kwan abero ke kare me keto tama I church machigo achoyo buka rio e kare ma tieka timo bachelors mamega chwinya chwala e kit mano dano wa ki ilweny meneno neni kuku pe bero gina chiel makonyo pado miero ki nen yo kit ma chuli pol kare chono bero ka timo kere chaker book I church ba kit mamiero luak ke kon ke kere me bedo ka chiel ki nge lweny buke no ni kiloni post war reconciliation ma tie Amazon kai googling che no kuno ingeo kware wachon gi pere ki buch anto pole ka ngat mo timo bal kitimo jame mo ken we ko kel kuchi kindano so I book eno ni aker jame mo kene chira choli perach dok bena ngeni dini pe kwere chira choli tekke gino mo ken makel bebe kindano no keriti e choli no gima be so aker book karma atira timo masters ma mega awon manene gan kwan machala poni ben maduong wega kero buka chiel dok nga choyo na ye me gengo awon igang kwan tutwale ikom lutena nyira pien waneno ki bot wakucha lutena bube ki kwana enta nyira pole pe ki kwana tutwal maka dong uneno kit me ger mo ki ken ki neni tuwa bed gang tutwale ma dong done kay nen leb mo karo ikome ingeo yang ma wano kwano no lutena nyira pe bedi chacha ko bedi tieni ino la ten klaja ngwen no dong anyaga ma dit ma chakor pongo ma jomo kene ni lep ma ke wajo bot lutena nyira kar mo kene balo chwingi ki bedi gan kwan we wacho buke no ni me konyo wacho bot luak ni dit ta kwan pe ngat mo ke ken ma ti gan kwan mir ki chwal ma romo dok lemo mir kar ko pe Okay. Well, for my Honorable Okoya John Calvin, and Honorable Margaret, my honorable me parliament, be sure, and to P. Mokarni, and Pim Kachel ki former minister, la dieta Henry O'Kellerem, my honorable party NRM, and to Honorable John Calvin Okoya, and Uchui, we cannot independent, not money from paying. No care on the Kwana, between me, Kenny, me Pim Kungat Mobile Minister Low, Marvel Wood Paliel, President Melo, Uganda. No money, donning that money, car on their profile, man, Captain Mabi, me PM, Kilo Dero Macumano. What motivated you? Me I or classroom, me why me we had ting double gory, me Terloa, me Chua East. Yeah, Omera.
ana beru gang kara anyway kara ma tiyo kwan ma mega ma beru ga tich ke charity organization ma kilo ni developing orphans ana beru ga coordinating program ge Uganda kan ma pol teacher wa ngati ku malo me Uganda en malo tela ne ge tela wan ma wan tiye kan ma wan tiye kan pa beru UK pa beru Kampala ana beru gang bot to kin gang so jami mano tira time ne wen watimo wan ket gi kache en to kar ma wan ne pedong odo pe bene dong duan makuni odo chawa na ginene ni pe mete goro twin so dano meshua is duan go bera ngo ko gi ubero ango kwak ma lupe ki ko ma megi me neno ma do ga tamo ni lo tela ma ki ber ka chwallo gi pe gu ber ka kelo and one do te dero I kom peki ma gen gu ber ka karti ye engeo Kampala la yela kai nen ibino kanche pe dok bot gi metito gi ngo mati kan nyu kelo duon ge makuja kan ke duoko ge report kom lokeno ni wewa chwin gi dong par me ni dano bino e kar me lego kwi ki ken dok ge ko nge kar mo ya dok gi dugo so eno ni e ber ko achiel mo wewa dano tamo ni kong dong ki lok tela yes wanen non kumberi ko ma tie ka aki shua is dano me ket gum atita de dano me shua is kar ene gi ka deno chan kiliech nyo kilieji ma tie ka ballo jamni kio ma tie ka rwenyu ko pa dano cha bet ma okaro ne la be ko mo liejo nyako ki I shua is era me rom tie ne chok ki bora ki depo man tie ka dok racho twal kumbeti an dano me ket gum tie bena ka deno chan ki kech ma let kechie liechi ka pero ka neko dano ka ballo chamonim ma dano tie ka kwa ni ake komani now amero winye ki borre ngoma teka teme in regards to lok balyeji kech matika poro kachel ki peki mukere matika yelo dano kono chalo peki po lok bene tika kwallo yakudien but dano manoti ka pero and you are east give us a general picture of what is on ground Chua East TK sub-counties a power chel come sub-counties a power chelle sub-counties a beach and I don't get him right at the man sub-county manani kera kay kwano gino pirata tie Kitenyi sub-county tie Namukora North sub-county tie Namukora sub-county tie Orom East sub-county ki Orom sub-county gina ye tie maraj total kalimo chan ikit malie tie katimo karani kere chan dit bot sub counties ni makaro dojo me akor mo jong bene kong dong wa kere te kong dong tin wa lokom liet kikan chabet ma okaro mirwachi dwe ma bero dano malie jo nego kumalo kunu dano gena ngwen Ariyo go a ki side me karen ma wano podno giti od liel Ariyo ki nego ki chua kanyo liet ma obino ono mego rose tie poro nyim ki kachiel ki dana ngwen mo ken no gina bich kar mo yecho lumu bino bien lum kuja donga la mal yes angol eni lum liet ubino madong eni nana tie ka nango tie ka bino ni jomu kena chako ngwet dano wana chako ngwet en madong nana dan tie ka ngwet kit man en beno chako kemone ti mego dong tiene no pero mo ngwet choko yor chalo jomu kena ne cho bino dalo mego nyono nego nyono korga kanyo tuju rege nego wen cho dalo toro tiene kanyo wen cho wano ngeche nuni wachiro walimo kabere enuni wachiro ki DPC kachel ki RDC warwate kunu kano producer wa beri kamini wa video enoni mawa no ki shua is atirane lok pa pero paliech matika yelo dano kunu bekatoro no honorable tika explaining karo dano nyang the gravity pa pek ko madano tika karo kunu yes so karma wandong wachiro kunu gang kama oti ye ki porro tie kiri maramo maela rio mawa wor wachiro wakunu wano ni pa wor ki gitar wacha tong gitar kita yang achuli tado ni wa ting liel wakel pien yo mo ke ken pe ti yo tien matiti mo ta pa mo okunu ki watingo kom liel wakel mo ta pa police wachiro
wa kero luak makanyo piny ka bedo maliecho ne odani luoni Ludwa tie Akurmo parish tie Rom East sub county so wachero wakero luak piny luak obedo ki chwe chwiny to twale chwala to pien na ju en bedo en to puru ngat mana ju puru en e mego ni lutino magin tie kere tie bichel ngat mo ken mati gang kwan pe gimo ken mati ot pe ka mego putedo no champe chikara mago winyo pito pa mego ni angeni dong pego paro ta ya go paro diri ngo bitime pien ena yela ket kuon wi meja ena yela tim jay no ken dong tin kuon ruin luak makanyo wan chwingi po berium obedo bene ngat mo pa jome Uganda Wildlife Authority po beri tikinwa RDC ben manoti ka kane wan nyenyen no gong dano miro kar kede kichwe chwin ento wanda wa ya eneni RDC la kony chidano niang wallo kedgi ingeo kunu leba chuli dong pege winyo baber to twal giti diere kanyo gilogo leb matie karamoja so wallo leb karamoja wani kedgi so gyo niango madongo niang wakwanyo liel wakelo i postmortem i Kidgum Government Hospital wan ka chiel kara RDC ki DPC wago chimbo jomewa wabero wani kedgi i boardroom pa RDC men neno ne gini ki pego ni bi mede kuman wa wene ngo ma gen tie ka timo ne geno nyoro chwe chwin gi bene i kom gin maliecho timo gin madong pa yo yala dit presenter ber jamare nya dek yes me achiel ena ye kar ma wan wachiel wa no me ni kono rueny wan neno jami maliecho bali poro okay ngat mo miro tim assessment en no mir bedano pa Uganda Wildlife Authority mangeo kid metim assessment mir beno tim ikin wang cha be piera ber were 72 hours manyute ni na dek yes gendong ki luoro pien ki luoro wang dano pedong kama dong le tema ranye gen pa bi oye pien no gi luoro dano manyute assessment mo ken ma getim kom gin ma le to balo no dong pe kede dong go bin ni na bijo nya bichel mano tira timo mar gin atata ma dong chul mo ken pa bi beroti so ana bino bodge akwanyo luoro eno ni gi chwingi pien ka tigi te man timi no ko kon luak anano so eno ni ay luoro ma che merge kon luak matie dano peke ken tigi me gwako liye nyoke ki le ken mero geno kon angere gen mi er berikin dano kile yes che eno ni pego bere ka temane tutwal wa bino i ranger post matika kan wano tie ye dana bichel kiken matika control kan wang di team eno ni angere ni pega chiel magiti kere ena gi pega ki dano morango mami o kon meriemo le ka obini kin dano okay pero na mario matie ene kalle otimo la koribal enene matodo obedo tie gin madong po bedo yomo idano ene Uganda Wildlife Authority wani gin gimiyo kony me ik magi kwanya chiling million ario kinuchu ni uno chiro yik dano eno ni dong miro ted liel otim jen muken weng. What about compensation? Compensation gi waje ni bedo la chien endo chiling maki miyo million ario kinuchu chika da ngat mo bedo ki pega ga ngai kar ni ini ngeo wel chiling adi mai tiyo kere makano dano ni chiling mo kene madong miro kat kono million adin dano bino ke kwene ke pega madon tikere weka kero geto task ano waje ni kadong million ario kinuchu ni gino forming committee wano go bajero mini gi gindo chiro shopping mi yikomego piana ngeni bureti negligence maka mege mapegiti atibo jay mo kene kakare la dit wade no wani chik maka mege te kumano wan wabino warwate ke executive director me Uganda Wildlife Authority kan wachero kuno wan ke mego Lilian abe walogo lokeno the state minister manen lokum disaster relief. Yes. And that is a disaster already. It was a disaster and it is still even a disaster. District ma bena anarchy. District ma mega bene. Chi eno beru bene ke koñ ma tek ma da menene ni luak ma ka mega para mo limu chan. Okay. Kun enetie da ka mo timo gin mo. Lok ma mewa ki executive director well gino me budget me koñ pero me ik in million a bit. Okay. Ke gendo ye ni mi ke pong form seguni o ichabit manyen ki kel we compensation
me chilling million piera re ni ki mi o ko lo tino ki auto eno ni. Okay. Now, tin teaching and when Ananyoki Parliament Milome Uganda, Speaker dedicating a Prime Minister time. Yeah. Given the opportunity in Ki Otmokochi Milome Uganda, Kai Malo, what will you tell the Prime Minister in regards to the disaster? Ma tieka teme Ishua is a dual mamegi kamai aki. La wo motion in a raising parliament. Okay, perfect. Tini mira me Prime Minister giatima menene ke konyo lwa ki pero magiti ni totwale le ko bero kelo lok me kate mati marai totwal pen jami ka dano do bale wako ma kate ma right totwal mede ki ching ma do rieni gin manok matieni le do bala ko chi miro office pa Prime Minister onen kitero mo konyo kere ke dano pen le cha ma bino ni chala mala wo ma yokati karo mi areyo chi liech mi areyo chamo eka mia dek I wang chawa chel. Manyuti sub-counties a bichi kuberi log me ke tie maraje atika tira. But coming to listen chamo kate ki billion marum piera ngwan me konyo luak daro me actually ilok me mini gi cham chalo ke mo tika nano tika time kere ki kara moja ni chame o no. Cham matie make wajane ke chwal ni tie manak mada. Okay. Makane ke pok bene paramo gin mo ma kara moja make chwal bene yora chel ke pok morang kila pa ke mawo kilo piere ka ot madok ti ye eni bi chamo ni na di manyuti neno me kelo kori kong dano ket ma me gi ngomi bene gin mabe kong pu mo chan bene no tie ka woti biro. So if you're given a leave of parliament to introduce a private member bill in regards to changing policy, ilok pa kwa ko ko pa le me team ka shel ki ko pa dano pia am ne petika te mekan rom nyo I sub counties matie issue is when it is across ikabedo mapak ye kari district when wa ko ka shel down tie policy ango mitamo ne merge kate kwere ma is fair to both parties down ka shel bana le menani down ka shel le gem ko ko ma be Omera ingeo kai kwanyo ikit man ma chere kit ma chek maramo gwako le ke lwa kachiel le mirno kabeno betie lwa kabero gi bene tie maka joni kwoti kingi mabe le romo gwot Trate ke luak ben romo wo trate ke le mano per mo peye ento ka le tima rangi kom dano nego dano tima rangi kom le en enuni ena ye telle magiloni human wildlife conflict en eno okay ko beri mama wa mechwane ma kong pot pe waneno policy ngomo wego pole tira chero kumano Ade presenter me achiel I wape yom kiet magamente tie ka gazetting ki ngom madano tie ka purune okay me bedo ka wot ka le that conflict pa lok pa ngom tie na loka ngom kin huwa ka chiel ki community okay ene egin ma deep ma ko beri chane telle en ni weko po bitumu yot ka le o ake pa ko dani kabero enuni jome o ake neno ni le ti kabero gi endo lwa neno ni le ti potiwa so eguni ke kan we go tele enuni pete ka kahare so how can that be harmonized enoni romo chupo ni ning harmonization enuni wang ma ke bero pen mate pian gazetting kanyo kabero ma ke lone tikao ti kitgum ki gazetting kabero enuni ni wuok ki kachoke ma kiberi kara moja lutela ma kara moja kita chik wajo kere kaki miero gazetting kamo jome tourism gibero ki lutela me kabero mo jono ye ya chimo ka wae chikara ma kitie ka designating Karenga conservation area kibero ki kachoke ki lutela me kara moja tela me actually pe obedo tie kachoke eno ni oberi moroto so gamente uwara nyim
That means that there was no neutrality. Neutrality obedo pere kidong bene ka twaro wane achulo wane encroachment. Because they have come into our land without your notification. Our notification. The leaders are not aware. Okay. Chi kubiri chani kabiri eno ni wenki mapping o. Ma kai neno prison farm tiwa ye gin wachi tingom gi. You mapping the word ching, and when they were mapping, chalo ulutela. Ki mapping ngat mo ken pe kubiri chani kabiri eno ni angeni mapeti borakany. I could share it with you. Like uno nen ginat wewe kubiri chani idano pe yom mm. Okay. Ka gin mo tie chi miero kong jo me oa gino been making explanation kid maki gazetting ki kanyo pian gino wachi mamegi luak ben wachi mamegi tele enu ni kapake berie pen pobi gik Ade alama mo tie nyo kono gen magiluoni de wang cho nyo yen machala wan yang chono bo furu ya chuli nyo ya lu ichomo yen wa yen eni tie wang porna wo fu wo geko kan wo fu wo yin ibien geko kan tira jemi moti chalo pillars magi planting along wan cho ano kit magen jomi uwa gen ko katio kwere malwak romo ngoni eri non kamatika danye eni I'm now entering a danger zone according to uwa ni kabede pale gin matie ngom matiti kawne kak kimaron piera re wi bichel gitie ki ngom kunu kin gin kaki gingeo ngom kakamen magika kwene. Okay. So kaki piero bichel gin tie ki ngom ochir wai wang ngom kin boda kit gum ki kare ki kara moja. So luak eneni gingeo wang ngom gi ento uwa pa ngeo wen mageno timo ki mapping ikere potika luak en kaki piero we bichel weng dok tung bot gi go bin wai ngeye ya gino ngala ki kujo dani agago. So enuni ki ken ko beritano cha ko kelo luoro kidong kita giti allo kere ki tek chwin kita gi logo kere ki tek chwin ni man ngom mamewa Okay. tia kelo tele Wa formate dakika pier deka boro hokar inge chawa adek me ko de opinion matin atie ki honorable Okoya John Calvin la member me parliament Pichua East I district me kiet gom is chiyo kan watie ka loko jami mapere tek ikwo pangat ma tie Pichua East tie ya choli ma lupe ki kwo pale metim ka shell ki kwo padano wachiro yuyo manok ka wadigu wabi mete ki lok mukere akwa lok mkwo padano ane ngo mwerge tim meneno ni dano kwo mabe lebe no kwo mabe mano nyoba makelo to ikin jami paloba ario eni pote me dano bene paloba le bene paloba no one way mi roko ka chel ingoma chel paloba mi no eni wara mu ko mabe ni ning anu ni wen ge makoni wo bere kare me yar mabe manu football chobo show mo bi de kote opinion matin and ya yom fuliti kanano one luo tv ro penken program bino botin sing baraja wa ya bi nyati o ringi deni sati studio kan ka chel ki honorable Okoya John Calvin la member me parliament Pichua East district me Kitgum watie ka bokol lok makwa kom ko pa dano me district me Kitgum atia ka dano magitie ka ko Pichua East waberu ka lok kom kit ma liech tie ka ballo kere ko pa dano man ngom mi regetem meneno ni Pau ni po mete area ma pau ene tika te make ye honorable what needs to be done ngom mi regetem moving forward. Omera Dennis kai neno pero ma liet ka kelo ne ma chel we liet ma ti pak ki depo bedo chalo duong karo ka bedo maginti yo pian kai nen liet kati ikindano liet makaro mia reyo ki piero bich chino nge ni kama go aye kar mo kene ka bedo gina peti maber to twal Okay. chi kit ma chin chawaneno le mu ken ki poko kin ge oni gamante mir ko nen kaka bedo chan ki no ni don liet duong ki chwal kamo kene ma tie ki ka bedo malach ma gero mo bedo ma ko maber ye pegenge le mu kene me donye kin dano ki timaranye
endo ka otimo ngo mo mier gi timo weke luak ben po gak ki chwe ene ka enen leo timo bal miero jo ma lobo kore me ng'iyo kito mier gi chul ki chul gutim moko beno yoro yot So you think ko beri chan mana tie ka lokene ni jo ma peke chulo gi ma files gi tie e office power kar dano mi angwen no okay, where's the challenge? Is the process so complicated? la wo maja la pen eno ni ana pen ki chief warden eno wacha ni karama eno biro makubeden tie dwe bi eno files mo kan tika kai wangata signing be pe Oh, Jesus manyuti Christ. pe o tie i response team pa oa magitie gina imiro sign the final document mekelo board verification team matie Kampala so files weng tie wa body kunu So some people are sleeping on that job. pol dan mo kena pe tira tiu tije jo mo kena le chamo gege ngat mo ma chero wa assessing pe la wo ma ja ma wa beri ka choke parliament kunu ma raising lokibot prime minister eno wa ni gino mier gitim ene ka le do timo bal mier ne ni chiri reporting the police we be don ki case file number ngi ga no beru ba jal ma buj bena wa chiri ma ko ma buj man pa nge ni romber ki case file number ka don peke timo gi mo no kon ka reporting ene bene no da ope Okay. yeah because those procedures are not very very lengthy ki dan don be pengeo gin eno ni kiro mier gitim kede So now on amending the current Wildlife Act, what do you propose to be amended in that act? I have not yet, given the short time I have not gone through the act Okay. yet. I take copies, but I am Okay. yet to go through and then see where we need really amendment. But the first one that should come as immediate as tomorrow. And I look my compassionate support. Pedano mauta. Mir po bet chilling millionaire kinucho. Kai ini chere nego letin nego liye. Gamente mira ne chol billion makar piera reo. Okay, Bollywood meta. Ya do ipunyo Bollywood wang mai to. Ento ka liye do nego in niki mio kon me yiki millionaire kinucho. Kidong kon me compensation million piera. Okay. And pretty fair. So apart from the Lokpali, we have seen in other districts, Tiranatal district, when the encroachers, makago donyo, katongo yo opobogi, metwe adgi, akake mahogi, inoni, giberi karmetero gita check. Jomo kene makom gubero keji winyine gichelo gineo, sama no gian gochiaro kwana, gichiaro lum, gitinyo gina gen lo duale, uyali itim. Eroni tika temetum kononyo it is an isolated case. Kabedo ma kubeli wanti ya mati chwa east kumalo kanyo ni me ake border kanyo me chero ki depo national park ramo mailo e pira bit ki wiye che rek dan woro me chero kadanye park adwa kunu pegi woro Okay. ento pe genge me le mo ken matino tino ko ngole te gang ka kwa ko ma no do en kumano en ka do ma kumano wa yini dwar le ke park mario Which is quite unfortunate. Yes. Yes, Honorable. Let's look at the long-term strategy you are advocating for. Menaroni, Jim Matika Tim a corridor, me what a lay, Chua East. Tear safe for both human, Gashelki, lay Matia. Engeo wek lwak nge ni le tie no mir surveillance team ubed magi queen magi wor o yor yot neno kare tino karo nyo karo ko ento kaki kero la kore team mano tie wa kindano ching tu chiri center kanamo ki dano eno ni team eno ni pobe konyo ngamo manyuri surveillance team pa Uganda Wildlife Authority miro ubed dano matie queen dok mir ke mi capacity me wot meneno kitale tika wot kere wako kon to be donyo kindano. Okay. In Metika Nanawa, line wanong tie tuolo, iramogoyo chim kumbeti nama jero abero abungwen ario angwen abungwen jero achel. Ano ni line mitiyo ke iramotiyo kere kumbeti go chimi pen honorable. La pen mo eken makwaho lokom liege Matieka ballo chomi padano kashel ke kwa padano matie Ishua East district me kiet kum iramo be district menwa ya bene itiek la pen makwa ho lokom
late kuopa letim ka chel ki kuopa dano wangeo report mo honorable tika mini wan me a ki shua east poka ne paka ki report mangeo ti I district meno ya bene yen bene iramogo yo shim me penyo la penyo me tetwa jemi mo kena mano teka ti me area committee ye anone tamane gena pire tek anone yes iramo me teki lo mo kene yes no mara Dennis gamente la wo maja president okati kitama be me chielo pak ke electric wires na mera pele lo kane electric wires ki chako chielo ne okay what make depo kabero make lo ne pot jono temo chielo gin ki wangom papa ki come maromo maila bichien ingeo pak make depo ne tenge ki community ki kero tie guri chik ten guri ma dok tunge pak ki chielo ma karo maila bich jono wego ten chiel doke gu ngolo guri go o karo ko ngom palwak o kelo tele so do nyure kado ki go chel jino mero guyo weng meno ge fon ti dong no dong konye do dok pe o wego dano chako kelo gero en matika kelo geri ka renga ena ye lok enu ni loka gudi ni ti wati unu chielo e ten ma dok botu ni unu ngolo do du ka mengo ena la pen palwak enu ni ki dong ka eneno pak ki come matiki luon ki depo national game park pot pe ki chielo tum ento joma Uganda Wildlife Authority ko ber wayne miero ki bin ka chielo ti kao mate kit gumi wak lepo bin ka yelo dani kit gum gineo bi bero nini pak bero ki kuja luak beri diere ya dok pak mo ken dok te kuman dano be ko nini manu la pej ma ko ber chan ti widano okay manyuti team pa Uganda Wildlife Authority peti ka teto kom tam ki come wek luako nyang so wek dano don ko be chan ti ka rika ketgi luak po kwero lok me chelo piny la wo ma jama bero piny ketgi o waje ni un kong do bino teto wa unu tamane no chelo ni wuok ka kwene kidong wan machalo tela palwak watira miro nene ni ka gin eno ni petie ye lok me lara mo wan waket ting wa mamo wan ni ket gi memorandum of understanding ni unu ket chiel kan kong dong pi mwaka ngwen alright wati ngame line mo biji bare wan lo TV hello yes hello Mr. Ringi wa former tech nedi ai maber mita mo honorable Mwade John Karami binikinda tini lo TV wa fire ya ana meta ko penjario eyo penji mira sela penji ko mai por kare wa wuju samu ka danya dana maka gi shika dwar le jibe mako gi jibe teru ki prison ama jibe nego gi don shalu le utieka wo magi binu gi nego dano ameda ko pen honorable nya ikin le ko dano penyario eni makane mapere teke eni penji para mera share okay penji para mera rio ulundu tie ko mai die kama le eni gibedi fence ama ngidiwe ko gibedi swa ko meni okay ka gibedi fence gicheka wo nye nedi awiji di arranger utie magibete mangoma gibegi gwo kuleya donc disparenja eni giti ango okay ka kono nyo ka le yuwo kune gente do sheka ngoma gitingi ko ranger enu ge okay a fire agena fire a former tech la mera Janet ki entebe antika penyo la pej ma chiel ni kin le ki dano ngama pere tek la pej mario ni le eni matie ka karo bieno ka ballo jami padano bieno ka rwenyo ko padano le eni ki tie ka bedo I fence nyokono ki tie ka chamo me kalagata tena de en penyo ni rangers eni tigiti ango piangi wayo ni ranger tigiti ne me kwako pak ka shel ki lea pe obedekar me lagata yes apoyo la mera apoyo tamma megi pebo ke mewa mana jiwa ko kere wa yena wa ting ene kar ko ne gamla wa share okay yeah wa ting am kana wan lo TV hello oh sorry yes ram medina wata ko na mamu kana la wo ma wa bedi flow me parliament lok ma mega weng bot gamente ene ni kere bed watira kero chwinywa ni le kelo revenue matek mir po bed I cosme ko pa dano dit la lego ento kero ma watira gwako ke dano ber chala tia dagola pinyo go ma watira gwako ke le tia chero la mal
Okay. Ena ye kama kubiri chani wachalo telo watamo ni miero gamente pedo nen le ki ken nen ni luak eni ni bene pigi tek makaro wa le enu ni o ki gwok luak Okay. le matira karo ki park fence mo chale ki depo National Game Park fence mo pe Okay. ana bedo kunu kar malach aworo kunu tie en mere bai kanyo joni gi tie ki outpost magi kero Rangers ye Rangers eni bene peki kero gi nen chala me gwako le pe karwo Rangers eni ki kero me gwako dana ye pe kare pak. Okay. What you got my line? One Luo TV, hello. Hello, One Luo TV. Hello? Yeah, what you're looking at? Can you one TV in your pain now? Hello? Hello, you take a One Luo TV, hello. Tilo kunyao. Yes, onyao kikwena ni. Kunyao ki Masindi. Ki Masindi wa forma ta onyao. Ndo bela nywele me oromo. Oh, iti dano me oromo. Yes, mungu wanga 12 bor. Kedwa one TV ni o ilo kedwa. Pay win dwoni ke Kenny TV. Yes, mungu wanga 12 vote honorable. Ati 12 vote honorable kong. O foyo? Pe karone. Hello? Omera kedwa one TV ni o? Pe winyi. Yes, dwa one TV ni ke lo kedwa. Okay, sir. Yes. Congratulations to honorable. O foyo? 12 vote 12 pe karone. Amati Masindi ati nene one Luo chawani. O foyo? Uncle tikla pinya ati kitama ye. Ayela mo pe chere wai. Anna nani kat malu ke program ni. Kano tuere kiye lo committee mo magia I communities. Magu bagan bora me jaren tikawe nuni. Kilo misa ni tungi pay. Ma in case ka kinumo ken malu lo komle utemeno lo ma ikin community timeno merbetie magen dikubu kin community ke lo parenja. Pa wildlife. Kilo tamami na mario ereni annually community me around magti bordering wildlife kidepo go benefiting ereni kind of karme recruitment tie bakari cho rangers no tigo ken mati huwa at least no mir considering din kong na machire go benefiting era bo be kid dan mo ba kilo ki kamu kana ki dan ki Kampala ki kilo ki era gino ticheni kundana tija no pero lutin tu ben tu kwa mo era no ki chori dum ker ma wi chen ena ngene bebe O foyo? yeah O foyo tama mege. Yes, I win you lock pa la dero ken ki Masindi and benete dano me orom Shua East ki Ketkum district. Yes. Yeah, for your Omera, for your chwalo mot ma megi botwa angeo ni machalo la ten me pajo pero mati gang kuja ini winyo na rajui kai go chim a chako ki lok me wildlife committee ki scouts lwa kene ne go berutie scouts berutie ento capacity mo magiti kamir ki joni perke jono berutie kong ki poko ki piri mo piri no beri chabera re ken ki kwanya weng Oh. ki kwanya weng ma jono ti wor mar ki tien gi no kwet du ki ndano so capacity mo makamir ki gen mati sustainable perke ilok mu ken ma eno tera ma lobe ki loka recruitment no miro bet kit manu ento kita ga mede pol kar choy ki choy doge papate tie gin ma dok tie ka time ben kere ben no ni ki cho do teno magang gin mo ber ka time I dwe ma okaro to twale I kidepo National Game Park po winye mabe pian wano ti neighbors ki jo karenga ki kabong ko bedi chane lo tino ma a ki yu ka beru kani ki tie ka yeni mir ke kop gero pian gina ye tie ka weko mong matie office pa wa karbod luak weko luak dak ni peki peki chel ka bedo
so transfers ko beti ma right ma peto to twale to kuno ma ker bet kano gi chwe ni la tengang pi yen le mati kin le ki lwak enini ko beri chani suspicion tie ni kar mo ken lo ten magange gi tie ki influence ben communities kama gin aki ye so yugi teach ma meggi any area chel ane donc da ko pero da kit ma tie kere kita gin tie lo ne kere pa nge ga tie tampa renja pa chief warden makuja unyoti policy weng yeah pa nge eno okay line of 42 wara mo winyi bodana mo rio ikudiko ni ramo go shim nano jamo kan tika beeping kan pe beeping ento go direct tiki la page me tiki lock mo mero mere chalo mera ki masindi eno go shim mere tamma ka mege honorable Bano Berikare me gamone get my iwinyo kere ogam oni. Yes, honorable, as we move towards the end of our show shower beno tika de wani lock mo kana mi mero metone manyo we will pe Berikare me wacho kwa lokom pero matika teme ishua iste. Yeah, Omera Dennis, gina ko beritie ki chan madan tiye. Aneno chalo emergency relief. Miro bed gin mo miro kwang yo ko ber me konyo dano. Okay. Gamente ko konyo dano pien pero madan tiye ti maraj ke ti maraj maleo balo jam ka dano ki ching mon mala wo majani. Ti maraj. Me areo miro ki speeding up compensation pa dano mano to mi wo ki ching le. Jomo kene tiyo to mo ka bicha ngej pot pa chul compensation wa ko beni ento e karma ko be don watira bini tela wa mero ke profiling in enunio to twale ma mwa enni ana mero list e chinga award kere achire office by executive director menene ki chulu jo enunio. Okay, so currently mo watika lock any itiki file mo ma has the detail but dana manyo gengo karo pero ma they need to be really compensated. Memoira enini dana ma peke compensating ti dana boro. Okay. Pot peke compensating jo ma peke compensation the destruction. Destruction of property I think the 364 chul mo ken pot pe nge fais giben pot pu Kampala ti gine ni wen watira tamna ni mirwa linking up ke uwa. Okay. Wa mero wanen structure ngo ma watiyo kere we ka balo te meke kuja gino pong form we bin about committee mati Kampala pichol. Okay. Yes. All right. Jomo kena nyoro chwalo message kai ka tie aron Berikare me kwano ento food pere ento shawa no tika dewa. So honorable parting shot ma me dakeramo ario kwena ni ki lock mo kena mani tamone pere tek lock bot dano ma gitika nene eko dikoni atika ne dano ma giteshua east. Me chiel ma chalo la tela pa luak ana bino ka kwanyo dong kama la mera magwero gire ana chako ki kanyo me chira nyim. Okay. Lo pangom makira petira niango dana kono chiro bot uwa nini otira tamane miro wan luak wa ngero kidok bene walek uwa ni gino bino tet ke dano kit ma ngom chiro kere bot gamente kita gamente no ki ngom chik ko be chan kita dano ngeo kere pat ki kita ginti kano kere ki ngom so enu ni ken kelo tele temo consulting lu tele mo karange chi wen peti ngat mo mateta ni ki beru pin ki mi ngom eni ki wa so manu lok ma chel ma community peti ye however electric fence gin mo ken pe one wa blessing ni mir ki keto ho wa ko luak wa ki kom rani pale gin mo ken ma bena watira nene ena ye committee me wildlife mano yanki luni scouting kano twere jo me Uganda Wildlife Authority mir go activating o we obetie pien will rangers magiti kere ni pero mo gin mo Okay. walego benegamente me mero budget me compensation chilling magitira mi enini knock tutwal watira lego committee me tourism man benati yene. Okay. Oh, that's great. Miero wakwanyu ngech mati ki ngom kuja wawero kwano gin mai kartaj magang kanyi pero matie bod wakuja dit karo matie church en mawana neno enenio so miero committee malo tourism ko chere wori pax gini weko kwany pero padano ki kome ya ki bin ki nong yatte ki parliament kam mite ni ki lock chik mukene no wanyang kita tie kere ki kome Okay. mamana kama move tie la wo speaker
o miyo tij bot committee eno ni miero gino non kare kong dong kuwuok ko woto bot communities morumo game parks gunen pero me compensation tinini to padan na ju gitimo nini ngomo mier gitim ci don kelo wa ineno kita chik obi wor kede magi lok ma tie kana ne chal gin ma perte watie ki message mo kibota mego Eunice ki omia nyima ma benetie Ishua is and wayo kanyi kadong inego le ma obalo jamini nyo onego dano ni gen mono gi kejo ko akete le jo nego dano ni inego le jawni yo gi kejo en uwa no le porni balo jamio wa ma inoni deri vorokech ke gem nego le anoni uwa ben kejo chik mako veritie chik bere chalo gomo ko bot le lo bodano tama megi kalle onego dano chik lok ma bang bang ka dano nego le chik ile ko malo ikumi so machalo lwakwa pe wa waja ne geno tim kit mano ento gamente miro titigi ma wego le pe bino wega kemo mako dano meneko geno. All right. From Ataka Fire, Bedo Ki Ladet Honorable Calvin John and Tila Meme Parliament Pishua East District me Kiatgum Amir Fire Ladiro Koya Matek Kitio Pilwak Meten me winyu Gwan Luak Mera Penny and Shawado Tumo ni Papa Teach Dog Biber Ning K Por Ki Jom Lao Bini Wine and to Anno Penny Legend for the year we mete yes Iromugamo Papa Teach Keep a Jomokano Berning Jalo Competity Parliament no Lord no allora Omera gin ma pere tek ma tamo ene gin ma luak tira waje ne piny kuja miero ira betie me winyone okay kidong bene miero katie doko miero o bod gamenta madien kit ma ke gamo kere ke kan miero doko bod ge wegino nen ka yengo ge kapot pe yengo ge en long ne kin luak ki kelo ne yot moko chike ne bibero gira chiel madir pero e gamo ruenyo gulu pero kong dong wabero kere migera ko wabino kata apo mataka po yene na we documentation mero po jomo go chim gumio la pen ma megi man gumio tama megi chalo wan lo TV wa chike me kelo lo tela meu lo tela megwa studio kan me bogo ke gillo per teri winki borgi ki parliament gillo le mono en do chala wan luo o wa per ter o wa chwa ngoma lo o wa le mono ni le me pajo karla ken gang be bene kare me nya teach tika what command a forma tek nyati o ringi denisa mero tio karman mi duo fo foch boro mera pap Robert la rubi mo be kere we ati aka cheki dan weng magen gona no show man o teme kiet ma